Hayi namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Hayi of course nampeta ikhala la Benny Mayengani the president loyi nga ta hi kha hi n'wi linka na hosi ngome the post tower and also Dr. Stole. So mina no hlamala of course ka sungula of course ra 17 ta January loko ni fika le scroll of course ka account ya Benny Mayengani the president ni fona kuma ku a yi suka kusuka man a yi suka kusuka ni vona na hi bavula man ku ndleka yini manje ni masathi a hi pfuleni video as you can see hayi vona murhanga phanda yi khomile a bag okay I vona yeleyo yi ti tshamile hansi kwala okay swiya se ha swona ku yi le ku nyikeleriweni ende ha swona ku na format ya kona ya xiseveseve a na ha swi tiva ku loko format yi ze yi tshama yi ku swi tshamise swo swilo ku va ku ri format ya xiseveseve so ku ndleka yini Master T mhaka leyi very yi clear ngomni landzela ku swilo leswiwani wa Master T you know what's happening so basically Benny Mayengani i le ku beefeni ka hosi ngome the post because mi nga ma swi tsundzuka of course ku a ku ve na graduation le ka vona leyi mi nga ma ehleketa graduation yaleyo leyi a yi ve kona vhele hi ti 23 ta December so a hi fike hi vona of course na yena hosi ngome the post a ri karhi a nyikeleriwa laha vana mhaka leyiwa so Benny Mayengani is basically trying to say ku a ku ri xitokofela dieting liya that's what is basically trying to say even then se swilo leswi hi swi ndlala manjeni hi swi yisa kwini ka timhaka ta Gonde Boy kombisa ku ti-artist ku na valava ya tlangaka na vo switokofela and stuff like that so Benny Mayengani is trying to imply ku swo ku na hosi ngome the post a tlangela switokofela le ka vona leyi ma vona mhaka leyiwa lero swo ku na ti-artist tin'wana kwalaha ti nga va ti free of charge that's what is basically trying to say so na mina as Master T na mese ni sungula ku va na ti-doubts about line up leyi a yi chavisa so to some extent swa endleka swi endlisa sweswo kona ku ri di-arrangement dikulukumba ngopfu as you can see swo tala swi nyikeriwini swimbalo a ku a swi wa arrangiwa swidloko majazi ya Benny Mayengani mi nga mi swi voneni swo tala a ku ri busy blind however mhaka leyi a yi helelanga laha because na Dr. Stole i biwini na Dr. Stole ka this video because ku na section leya stage a hi endlisini ka section leya stage vhele Danke Masebe! Hi, Kessin! Hi! Moi, repeat and fucking perform on stage. Push out the stage! Bafeka ba perform mranga phanda. We went from making the pot to the toolbox that make us Ikwala molo la. La ku humesela stage xa n'wi xikona stage lexi xo tshoveka. Yeah, so okay, langutisa camera ile ku jikeni okay, check of course ha swona ku na pilot laha hansi la as you can see ha swona murhanga phandi yaleyo yi cinela ehenhla ka pilot mhaka leyi and yi vuletana ku stage xa Dr. Stole i pilot so la u boha Dr. Stole la hi stage xa yena ku i pilot mhaka leyi as you can see as you can see yaleyo a yo kandziyela nsele yi tshovini no tshova manje ku imply ku xi tiyangi mhaka xa mapulangi as you can see ni ku mina a yi sukeni guys a yi suke kusuka a ti vuyela ka murhanga phanda leyi so hi swo sweswo beef ya ku hayi leyi nyana la because ku bana hosi ngome the post na timhaka swa switokofela hi tlhe hi vuya ka stage xa Dr. Stole le and then after this video of course he posted another funny picture here
then vhe fika hi pfula kwalaho ya hi road on top mahlaselo vhe hi pfulaka kwalaho swilo ku na munhu wo karhi laha nga tlhaka ku kumisana marama, so obviously it's Mr Post. Then president a ri ku zameni of course ku va a kha imitate Mr Post loko a tshamile xitulwini kwale ka va a kha a nyikeleriwa, so it's Mr Post loyi a nga la ni n'wi vonaka la in other words hi leswo loko ri a mi nge za mi subscribe hayi ni ta kombela mi teka subscribe.